Hi cousins. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua atwarite gutu gwake kwa guthikiriria Akenya kaunti-ini cia Busia na Bungoma kuria aumagaritio ni atongoria kihiri ari hamwe na Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, George Natembeya, Justin Muturi iguru wa atongoria angi. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! O taoni iria muthafara wake waingira mihango ekurugamagaka huko magana agikorwo ti makiri ma ikari makiyumiria niguo gukuyarwa Gachagua kuraya na gicigo kia Mount Kenya kuria atuire anyururagio ati daumaga icera ria ica ikuhi ithwiro ria bururi rikimwauraga futi karia ahumbago ni ang'ethaniri ake ka ukabira na hoho kuonanio nyiti mbaru wake icigo-ini ingi cia bururi. Huyu Kasongo akinidharau anasema mimi ni mkabila ati sitokagi wa Manyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu, hapa ni Murang'a, hapa ni Embu, hapa ni Meru, hapa ni wapi? Agikuya rwa kuga President Ruto ni wa itena rimwe. Gachagua oritie ikari ya Bungoma kwehera kwa Ruto ta kurahia akiuga ni akunyanĩire kura cia bururi mwario wa Mulembe kuona ni aikiria muhuko Minister munene Musalia Mudavadi na murunawe Speaker wa bunge Moses Wetangula aria mari matetere ruriri ruru rwa Mulembe. Ati Wetangula anasema nyinyi wote Kasongo ni uongo, si uongo? Hapa ni one time. Harambee! Kuna majama wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Igoro waguo Gachagua augite agutindika President William Ruto nginyagia Sugoi akiuga niwe dawa ya Ruto na thiriti yake kuona maramuigua makainaina kumana na namba nene ya Kenya aria mehandite thutha wake. Mlima Kenya watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya mlima, tushikane na watu ya Mulembe Nation na watu ya Busia na Ukambani to make sure you are one term president. Mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mabaki. Na haha kuringana na mbica ici cioetwo na njira ya thimu, muthafara wa Gachagua ni uhingiriirio ni miito iria igwithaite na miuthi ikihinga barabara na mwaki na oho gutharikira ngari cia tongoria na mahiga. Na nganja nini ruthiomi rwa Gachagua ruonekete gwitikirwo ni aingi kuma kuri maritwa ta Hi cousins. Hi cousins. Sema one time. Harambee! Hai macemeji iguru wa maritwa mangi maria marakenia a Kenya na kuririmbura wendo wao kuri mundu uria umbanirwo ni icoka ciothe cia thirikari maritwa maria maritunwa-ini twaingi undu uria uragithia thirikari nginyagia toro. Wewe Ruto, wewe Kasongo. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga Owa Wambui.